Pitanje za gospodina iz Otpora. To je, izvinjavam se, gospodina iz Obraza, to slično. Dakle, da li vi mislite da, zato što delite radnike na one koji su Srbi, Hrvati, muslimani i tako dalje, na one koji su homoseksualci, biseksualci i tako dalje, na one koji su beli, crni, muškarce, žene, da li mislite da na taj način slabite radništvo, da ga delite i na taj način sprečavate borbu radnika protiv gazda i kapitalista protiv države, da na taj način pomažete državi, radite za državu i potkopavate radničke interese? Jeste li vi zbog toga dali podršku Gej paradi u Beogradu? Ja tad nisam bio u Osiju, ali mi... Nemate ništa protiv. Ali zaista nemam ništa protiv. A šta vi imate protiv iz Obraza? A šta vi imate? Pa što ste bili tamo? Ne, Obraz nema ništa protiv perverzije. Znate zašto? Mislim, nije homoseksualizam perverzija, ali oni nemaju ništa protiv... Oni nemaju ništa protiv perverzije, znate zašto? Zato što je njihova slava sveti, navodno sveti, kralj Milutin iz Loze Nemanjića. Znam jako dobro ko je. On je prvo prekršio kanon... Ti kad bi nešto znao, ne bi lupetao takve gluposti. On je prekršio kanon Srpske pravoslavne crkve i venčao se 4 puta, što je zabranjeno budući da je 3 puta dozvoljeno u pravoslavnoj crkvi, a onda posle toga ta osoba sa kojom se venčao, 4. osobom, to je bila Simonida koja je imala 6 godina, a on imao 50 godina. To je pedofilija i to je logično zašto oni to podržavaju. To je isto kao što radi Pahomije u Vranju, što siluje dečake, to je ono isto što je radio Čika Jova iz Hopova koji je silovao dečake i onanisao pred njima. To je isto, to je ta priča i logično je da vi nemate ništa protiv perverzije. Pre svega nemojte da lupate gluposti, nemojte da izmišljate nešto što nema nikakve veze sa realnošću. Dosta više spustite se već jednom sa tog Marsa na kome izgleda živite non stop. Na nebesku Srbiju da se spustimo. Treba da se spustite na zemlju, a da li ćete otići u nebesku Srbiju ili ćete otići u podnebesje, to je već nešto što se tiče Boga i Božje pravde. A što se tiče Svetog kralja Milutina, verovatno vam nije poznato, s obzirom da pričate takve gluposti, da po crkvenim kanonima moguće je oženiti se i 4. put ukoliko je reč o vladarima, ukoliko je reč o brakovima koji se čine iz državnog interesa. Svakome je jasno da se Sveti kralj Milutin nije oženio Simonidom zbog ljubavi, nego se oženio Simonidom zbog toga da bi Srbiju učinio bolje, znači da bi ostvario određene državne interese Srbije. A o tome koliko se i kako se, na koji način Sveti kralj Milutin ophodio prema Simonidi, dovoljno govori činjenica da je ona, kao potonja monahinja posle njegove smrti, znači, između ostalog, sve najlepše govorila o Svetom kralju Milutinu, da se više puta vraćala na njegov grob. To je poznato kod ljudi koji iskuse traume iz detinjstva, kad ih siluju, vrlo moguće često da se odaju u tom pravcu. Dobro, hvala. Pedofili. Sve je u redu. Hvala lepo. To se sad rekao i nikad više. Hvala lepo. Pedofili. Da, vidjet ćeš. Hvala lepo. Pedofili. Dobro je. Hvala lepo, reklame i klopka pitanja. Pa misliš šta mi govore sad, ljudi su pedofili.